Donosimo vam nekoliko najprljavijih mjesta u vašem WC-u. Evo šta kažu stručnjaci. WC školjka nam je pojam nečega nečistog i punog bakterija. Iznenadili biste se, ona nije ni blizu na vrhu liste najprljavijih mjesta u vašem WC-u. Pod u toaletu sadrži najviše mikroba, zato što se ne čisti toliko često koliko je i WC školjka. A do njega dolazi iste bakterije jer svako povlačenje vode u WC školjki te bakterije rasprši u zrak. Sve što je blizu vaše WC školjke bit će prekriveno istim bakterijama zahvaljujući vodi koju pustimo u WC školjke. To možemo smanjiti tako što ćemo spustiti poklopac na WC školjke. Nakon poda, vaše četkice za zube su druga najprljavija stvar u kupaonici. Četkica za zube ne samo da dobiva bakterije iz vaših usta tokom pranja, već i gdje god je spustite. I vaš umivalnik bi mogao biti prijenosnik bakterija. Zato biste trebali držati spušten poklopac na WC školjki prije nego što pustite vodu. Svoju četkicu kada je mokra stavite u držač, a te kapi koje se slijevaju padaju na dno posude. Držač za četkice je potrebno bar jednom mjesečno oprati u mašini za suđe. Ručka za vodu na umivalniku sadrži više od 600 puta mikroorganizama po kvadratnom inču nego ručka na WC školjki. Vjerovatno svaki puta kada perete WC školjku obrišete i tu ručku, ali slavinu mnogo rjeđe. Zatim vrata. Priznajte kada ste posljednji put prebrisali kvaku od vrata toaleta. Sada ćete početi sa brisanjem kada znate da sadrži više mikroba nego WC školjka. Češće dirate nju nego školjku, zato je važno da što češće perete ruke. Peškiri koristimo ih kako bismo obrisali ruke poslije pranja, pa koliko mogu biti prljavi. Logično, vaše ruke su tople i mokre i raj su za bakterije koje se vole zakačiti i sakriti duboko u vlaknima. Zato je savjet mijenjati ih svaki dan i obavezno ih prati u vreloj vodi jer ih hladna voda neće očistiti. Pribor za brijanje. Svakim brijanjem bakterije s vaše kože prelazi na brijač, a onda ih još ostavimo u malo vode gdje hrđaju, što je opet pozivnica za bakterije. Zato potrudite se da brijač osušite na zraku ili ga držite u ulju otpornom na razvoj plijesni. I na kraju, WC školjka mora biti na ovoj listi, ali sa samo 171 mikroorganizam po kvadratnom inču. Čistije su zato što mi mislimo da su jako prljave pa ih mnogo više čistimo.